Ngira ngo muri kubona perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ari imbere, niwe uyoboye abaperezida, hakurikiyeho perezida Museveni, hakurikiyeho perezida w'u Rwanda Paul Kagame, ari kumwe na mugenzi we. Ngira ngo inyuma ye muri kubona chairman wa East African Community, ndetse na mugenzi we wa SADC William Ruto. Ngira ngo muri kubona n'abandi ba ministri bagiye batandukanye bari kugenda binjira inyuma y'abayobozi ahagiye kubera inama igiye guhuza imiryango yombi, umuryango wa SADC ndetse na East African Community, bigiye kubera i Dar es Salaam muri Tanzania. Ngira ngo muri kubona Samia, perezida wa Tanzania, ari kugenda yereka abayobozi aho bahagarara, ari kubwira Ruto ati egera hafi yanjye kuko ari we uyoboye East African Community ndetse na mugenzi uyoboye SADC. Hirya ku ruhande aya ni amakuru yizewe mpamya neza ntashidikanya. Ibintu byahinduye isura, ibintu byahinduye isura. Ngira ngo mwese benshi muzi ikambi y'igisirikare ya Kamuha. Ngira ngo iyi kambi yose bongeyeho n'abandi mu mujyi wa Bujumbura, ku babibonye ku mafoto atandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga bitandukanye. Igisirikare cy'u Burundi bafashe abagera mu 6,500 n'abandi, bamwe mu bwato, abandi muri rutemikirere, abandi mu miduga, berekeje mu ntara mu burasirazuba bwa Kongo, mu ahitwa Bukavu, binjiriye Minembwe, abandi banyura mu kibira. Uyu munsi wa none rero tuvugana, ngira ngo u Burundi bwashyize imbaraga mu gucungera igihugu cyabwo cy'umutekano w'u Burundi, nk'uko General Neva Ndayishimiye, General Majoro, uyu mutegetsi w'u Burundi, ubwo amaze iminsi abicamo amarenga, ubwo amaze iminsi abikritikaho ukuntu, ndetse n'amashyirahamwe arenze 3 ndetse n'imigambwe irenze 2, abo bose basabye, baremera ko General Neva, perezida w'u Burundi, itegeko yakoresha ariko agakingira bene igihugu, agakingira u Burundi. Iyi migambwe ndetse n'amashyirahamwe baremera kumusinyira, baremera kumutera inkunga. Yego ngira ngo ibyo byo no kwijuru rya Amerika byanyuzeho, ariko amakuru nge mbazaniye ni amakuru y'imvamutima, amakuru ndetse yizewe, amakuru ndetse navuga ngo aracukumbo, yateguwe neza. Aya makuru ni nka kwa kundi ingwe ibifite abana cyangwa ibyana, intambara yaba nibura igeze Bubanza, ingwe yabona umwanzi ageze nibura hano muri ville, ikaza yirukanka ikagutangirira ku kiraro cya Ntahangwa muri Mukaza. Ngira ngo rero Ndayishimiye ibi nibyo ari gukora ubu bwiwe, ndetse nta kurya indimi cyangwa iminwa, yagaragaje neza, arerura adashidikanya, aravuga ngo umutwe w'iterabwoba urwanya igihugu Red Tabara ufatikanyije na M23. Kuva icyo gihe Ndayishimiye yaravuze ngo abarundi mugabe mube maso, koko u Rwanda M23 barateganya kudutera. Niyo mpamvu Ndayishimiye yabaye nk'umuntu uvuga ngo ndafata ingabo nyinshi nzijyana i Bukavu, zimwe zigenda n'indege, izindi zigende n'ubwato, izindi zigende n'imiduga, ariko sinemera ko intambara yatangirira ku butaka bw'u Burundi. Kandi arayibona mu mboni neza, arayibona neza, koko arajya kubitangaza ari uko yabibonye kandi ari kubireba. Ngira ngo n'u Burundi bugira iperereza ku rwego rufatika kandi rukomeye. Niyo mpamvu Ndayishimiye yagiye gutangira atajya indimi, atajya iminwa, aravuga ngo nohereza ingabo nyinshi, iyo ntambara ibere muri Kongo, idasatira umupaka cyangwa ikinjira mu gihugu cy'u Burundi, byaba bibi kurushaho. Abene gihugu hafi ya bose bamuhaye inkunga, cyambere cyo cyitwa kumushyigikira. Inkunga ya mbere ni ukubyemera. Ngira ngo nta murundi wigaragambije ubwo iyi kambi ya Kamuha bongeragaho n'abandi. Ngira ngo umujyi wa Bujumbura wabusigayemo abasirikare bake bawucungereye, na Gitega
kandi nibyo birumvikana, ariko hagiye ingabo nyinshi ku rwego nge ntashobora kukubwira, ibimodoka bihambaye. Wa munyarwanda rero wavuze ngo barimanukiye bagiye gutwika, hahite hashya hahite hakongoka, ubwo agahuru k'imbwa karahiye. Wasanga bimwe Imana yagiye ivuga ngo hari korali izanyura i Burundi iririmba, indi nyure mu Rwanda iririmba, muri Kongo iririmbe, Tanzania iririmbe, Uganda iririmbe. Ese byaba bisa n'ibi? Bwari ubuhanuzi nigeze numva 2017. Uyu munsi wa none rero ibi bintu birasa nabyo koko, urabona ko ibintu byahinduye isura. Ndibaza ngo M23, ariko ngira ngo ntikiri M23, yabibaye nka M123, koko iri kurwana ku buryo budasanzwe. Ntibyumvikana uburyo umutwe umwe ukubita nta miyaga, nta n'impuhwe, nta n'imbabazi. Malawi igahunga, South Africa igahunga, Burundi bugahunga, Tanzania igahunga, Kongo ikayamanika, abacashuro cyangwa se abacangero bo muri Romania bakayamanika, ndetse n'abarusiya bakayamanika, UNESCO ikamanika cyangwa se ONU. Ibyo bintu ntabwo byumvikana ko ndetse na FDLR, Nyatura, Wazalendo ni umutwe cyangwa ntabwo ari umutwe, ni imitwe. Rero ngira ngo yabiri ku rundi rwego no ku yindi ntera. Ubu rero umurundi yimanukiye, ese ku bikoresho mwabonye amanukanye, eske uyu murundi ku mbunda ku bikoresho mwabonye yamanukanye, amanuka avuga ati ubu ndimanukiye nta miyaga? Koko niba Burundi bumanuye hedikota special force y'Ibujumbura ikamanuka, y'Imwari ikamanuka, y'Igitega ikamanuka ku murwa mukuru wa politike, bakavuga ngo twese hamwe mufate 2,000 muri iyi ntara, handi mufate 2, handi mufate 2, bibi 6,000, ubwo kabiri gukuba 4 ni 6, ndetse mwongereho na magana. Ubwo harimo abaganga, harimo n'ibindi bintu biba bikenewe n'urwego rw'iperereza. Ngira ngo ni nk'igice cy'igihugu cyaba cimukiye mu kindi. Ngira ngo Uburundi ugenekereje ku basirikare Uburundi bwemerewe gutunga, ngira ngo haba hagiye igice kirenga. Koko niba Kongo ubwayo hari abari basanzweyo, hari abagiye, ugasanga abantu barenze 12,000 bose bibereye mu burasirazuba bwa Kongo. Ngira ngo igice kimwe cy'igihugu cyaba kiri muri Kongo. Ibi bintu rero nagaterera nzamba nakasamutwe. Ni inkuru tutakihererana. Ku bakunzi b'Imbabazi TV 3, inkunga yawe kora subscribe. Ngira ngo uraba umwe mu bajya bakurikirana ibiganiro ducishaho cyangwa dushyiraho saa 9 z'amanywa, saa 6 z'amanywa, saa 12 z'umugoroba. Ayo masaha usuye Imbabazi TV 3 uza gusangaho inkuru shyashya igezweho, yaba ari mu Burayi, yaba ari muri Afrika, yaba ari mu Rwanda, mwiyobokamana cyangwa se muri politike. Aho hose turahakubereye kugira ngo turushirizeho kuyaga hakoreshejwe imbuga ngurukana bumenyi, cyane kuri uru rubuga rwa YouTube. Rero welcome, uhawe ikaze. Twari tugarutse kuri iyi nkuru rero ibyutse mu gihe inama ya SADC EAC biteraniye Dar es Salaam. Ibyo byo ndayishimiye, yavuze ko atabyizera. Neva General Majoro yavuze ko ibyo bintu atabigenderaho. Kongo ivuga ko itabigenderaho. Iby'agahenge mu 23 yatanze ati wapi ubu ngubu mwoto ni mwoto. Intuma y'u Burundi yabwiye Rwanda ngo huguha. Ubwo abantu rero rwambikanye ni hasi hejuru, no mufiririzo. Ngira ngo intambara igiye kuba, iyi ntambara igiye kuba iraba ari injyana muntu. Ntabwo uri bumbwire special force y'Ibujumbura cyangwa se mu gihugu cy'u Burundi, wongereho special force ya South Africa, wongereho special force ya Kongo, ushyireho u Rwanda M23. Ngira ngo ntabwo izi ngabo nizihurira muri aka karere ugashyiraho Ubugande, haracu wambaye. Iyo ni inkuru, iyi ni inkuru idasanzwe. Ariko nubwo bari kwikanga intambara y'akarere, ko kurumva u Rwanda ntibiri bureke ngo rutegwe, Burundi ntiburi bureke ngo buterwe, Kongo yo isanganwe intambara kuva mvutse. Nta radiyo nimwe yarangiza amakuru itavuze intambara muri Kongo.
Nta kinyamakuru na kimwe cyarangiza inkuru kitavuze muri Kongo. Uyu munsi wa none rero bagabo bose abaperezida basa n'abiteguye urugamba, kuko urabona Tshisekedi yahamagaye abadiplomate bose b'igihugu bateranira ku murwa mukuru wa politike Ikisasa, ikubagaho kandi agaragaza impungenge afite, agaragaza ibijyanye n'intambara. Bukeye witwa General Major Perezida w'igihugu cy'u Burundi Neva cyangwa se Ndayishimiye, nawe ahamagaza abadiplomate ababwira ngo kuri kose ndagufite, u Rwanda ruritegura kudutera, ngo ariko natwe turi magabo turiteguye kurusubiza, cyangwa se ko ibi bintu tutari bubyihanganire, tutari bubyemere. Ndetse ngira ngo mo hagati u Rwanda, nyakubahwa Perezida wa Repubulika Excellency ndetse akaba n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, nawe yahamagaye abadiplomate abahuriza hamwe, nawe arabereka impungenge n'ibibazo biri mu karere ndetse n'ibindi bibazo by'igihugu mu Rwanda. Ese nyuma yaho South Africa nayo ngira ngo inteko ishinga amategeko imaze iminsi iterana, ndetse ingabo nyinshi za South Africa zanapfiriye hariya. Mwabantu mwe musenga muririmba, abarozi cyangwa abapfumu, abatera inzuzi, mw'abakirisito mwe cyangwa mw'abapagani mwe, mw'abantu beza mwe cyangwa abantu babi mwe, ese ibi bintu ni amahoro? Ese ibi bintu uri kubibona mwijisho uri mu gutwi kwawe uri kubyumva bimeze gute? Ese mu bwenge bwawe uri kumva bimeze gute? Wagize ngo birotsa, biraturira, birotsa. Rero ngira ngo umwanya nk'uyu n'akanya nk'aka turahakubereye gatanu n'agasheri kako. Kubwa neza rero ukore subscribe, like na share, turaguma turebe ibyizi ngabo zimaze gushika Uvira cyangwa se muri Kongo, mu burasirazuba bwa Kongo, muri Kivu y'Epfo. Ngira ngo turaguma tuhababere tumenye aya makuru idonido. Ariko kimwe tukumenyesheje ko u Burundi bwohereje ingabo zidasanzwe, zimwe zirwanaho rukomeye, zitapfaga no kuva mu gihugu. Izo ndizo zagiye guhangana na M23, ndetse u Burundi bwo buvuga ko M23 yabifatikanya na Red Tabara, cyangwa se Ready, ubwo n'abantu biteguye gutabara. Sinzi iryo zina siryo ngarutseho, ariko mpamya ko ari ibyo. Kandi iyo Red Tabara yavutse mu bihe bya Niyombare, ego wahoze mu ntwazangabo cyangwa se mu gisirikare cy'u Burundi, ariko akaza gutera kudeta igapfuba, ari kumwe ndetse na Generali Kaciye ubwenge ngira ngora, yego niba ntibeshye n'uwo, ariko akaba afunze cyangwa se afungiye mu mpimba ya politiki hano Gitega, ku murwa mukuru wa politiki Gitega, ari mu mpimba. Imana ibane namwe mwese mu izina rya Yesu Kristo, amen.